मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातास्तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेराज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेया सख्यत्वास्तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्माता स्तव चरणसेवा न रचिता न वादतं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते राधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्माता स्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननि कन्यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मलेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वात्मानि ग्रहणपरिपाटिफलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संन्यासे जननी
जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं रुक्षचिन्तन परेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदिकिञ्चन मयि नाथे धत्से कृपामुचितमम्बु परं तवैव आपात्सुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसि नेता छठत्वं मम भावेथा क्षुधा त्रिसर्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।